Singahlala phansi. Umzalwane sonke siyewusibusiso igama ezalweni bonke tshadile. Amen. Masithathu akubuhle. Ngikulela kuYesu oncedilena namhlanje ngiselubabala sithembisiwe. Amen. Siyabonga uThixo sinikeze ithuba kule mvuselelo yoba sibe khona nathi sibuyise umfundisi wethu. Otata bonke abakhoyo, tata bethu abadala, utamkhulu, leadership yonke ebandla, omama abakhulu, omama abantu abatsha ngegama lenkosi uYesu Sunday School. Haleluya. Betibonisa emvuselelweni yomzimba kaKristu ngegama lenkosi uYesu. Amen. Betibonisa ngegama likaYesu. Amen. Nathi nithi bathandekayo zoyithetha ngalezo lenkosi sithandaze. Amen. Ngiyabake no sister wami mafuba sosekhaya bendize nabo nayizolo nabafo bethu. Amen. Sikunye sonke nakule mvuselelo sithandaza sonke. Amen. Amen. Kathi kanje uThixo ikhona lento afuna uyenza emzimbeni wakhe, not determination. Yayibale beyithethayo. uThixo ikhona lento afuna uyenza emzimbeni wakhe ngobuzo kwakhe ibandla phakathi ebandleni. Holy Spirit, ngiyathandaza ke namhlanje ubani ninikeze nje imizuzu embalwa sithandaze mfokaselo. Ikhona lento uThixo anedinga ngayo apha. Umthandazo wokuba uThixo afezekise. Uthathe ithandazo evula inkonzo, I was listening, mamele umthandazo. Leva inhliziyo kaThixo phaa kulo mthandazo wakhe. Let me not mention let uyithandaze. Leva inhliziyo kaThixo phaa emthandazo. Ngoba nokuyahlabelela uyilisi ngaphaya. Kalile ngokushumayela nokuyahlabelela mamutombo umfusi wakho sijonga ngaphaya. Asijongile ngiyiculayo ngoku. Noba uyasukisa ukhona apho sigqitha khona. Ngoba kufuneka siyofika kwenye indawo sister Masina. Kufuneka sigqithe kuwe singene ngapha. Amaxesha yasongwa akasinayo any opportunity yoba siyi-waste. Yabo? Amaxesha yasongwa. NjengoThixo esinikeza emphutanyana kule nto afuna siyenze emdantsane west. Niyeva abathandekayo. Itshilo izolo nathi lingagqitha utshaba kuyirhele likabhuti Mzaya, kodwa lizugqitha kwelinye irhele. Ingagqithi ebemi kwabakhulu kunathi, kwabaphambili kunathi, kodwa le generation yenye generation ithi iBhayibhile in the book of Hebrews ngemihla yakudala ebethetha ngomawo bethu, ethetha ngamaprofethi, kodwa ngemihla yokugqibela thetha ngobani? Ngonyana. Now asinalo ixesha lowesta ngoba sizophakamisa abantu bathandekayo unyana. I-dispensation le esikuyo i-dispensation yodemonstrator ubuthixo bakhe. Ixesha eli apho i-kingdom of darkness ngoba ibihleli ixesha engakanani zinzile, but xa kufika nina kufika abantu abathi unyakaza umhlaba. Ngazidelela into nayo. Ingathi namhlanje singathandaza emdantsane before mvuliso. Sithi let your kingdom come. Ubukungani bakhe bakufika emdantsane west.
Alebasantaya. Fabuliwe izolo. Kwaliwa sayafika nasendlini. Kodwa namhlanje letho ikhipho mkhaya. Uyabayaqinisa kwezinye indawo. Kodwa kukhona abantu ababenathi bayosiqinisa nabo kwi-altar zabo. Alabasantaya. Hili mama ndolobosata. Lento ayifuni kucika abantu. Lento ayifuni status kasomthe. Yiyo lento ngasasiwe nalapha ixesha elide ngoba andizowaste ngamamahla. Kunalo kumele ngikuphakamise. Lo enzenga ulamahla. Lo engabana uyafohla. Utshenga amanzi amaninzi. Ayathatha yena into zenyakasi. Thetha Jehova. Thetha mkhana wethuba. Apha abantu abathola umhlatshelo abantu asifuna ufa abantu. Ngoba le revival eziwenza imali. Le revival eziwenza umuntu. Kodwa iyo-host umuntu ongcwele uyawuzenzela ngokwakhe. Akuzubakho host. Akuzubakho umuntu ozophatha iprogram ayifuthi. Kodwa umuntu ongcwele ayafika emandleni. Kunento zonyakasa. Kunento zotshintsha. Ngiyayifuna lento abamatsha. Angamandla e-signs and wonders. Nakamandla enkululeko. Nakamandla ensindiso. Nomthathane uzothengiswa upside down. Abantu abahamba ngeyitokotoko ebusuku uzesafana kuzoba sithandaze ngempoto esikhithakitha ejuda ipoto ezivale iwest ipoto ezibuza ewest yakamanyathas yawa ikukheliweyo isystem yawa. Last week, let's say you want
This is a new move, not a new doctrine. This is a new move. What you do when you share? Makanaki, Mayachi, you can't
Ila kando robo sita. Thank you, Lord. What's that? Nikale. Nakala na ten. Kwa mkima na kuuma. Kono yung sana sana magkama na. Kwa mkima na kuuma. You sana kaya. Ekala si sana. Ekala si sana. Why don't you tell me makale? Why you sana kaya? Why you give up your mission? What I was saying was not everything was why you take my money? Yes, also, yes, I am. Umoya, Korea, Chita, you take me to Patena. Fuetwana. Fuetuma. Fuetesi. Lentole. Inamahiro tole. Ipuma apa. Igele mpini. Ipume. Igele mati. Leto atenti kaibo. I saw slow day. I saw slow day. It's busy. Everything fulfilled. I'm a strong member sometimes. Now see a child, never was worth it. So in practice it was about that. Who's of second it gives about that. Did you get that? And there is someone you just sooner and find something. What I could call him to one. If we got to do what you see, pause on the room. Let's start out. As has been told us and get small for get home. As we told us to go more. What we going down, I'm going to take those in here. I will leave men. I need to look at this. It's the Bible in the book of Galatians. Usonte. Ete. Wakontleka uhlulakala siso wena odwaliswe noqhutshwa ngumoya imvi wena odwaliswe uqhutshwa ngumoya mhlawumbe ngothi yenyama iduze dot soze banceda abantu abatsha wena oqhutshwa ngumoya mamela kataka ithi lento nawe ngokugcwaliswe kuba ngoba uzilukele hayibo bantu ngitho ngokuya spiritual ngakuya sosenyameni ngalizwaye loyike ekulendlini ba neqosa lokwenza isithandazo engengithandazweni ngiyizethela isidlo senkosi okay bathi basecaweni bayathela ecaweni ngizethela isidlo senkosi because apha enkonzweni andifuni usibona njengomzekelo nje ndifuna usibona njengento extraordinary awuqali uba ngumzimba wenkosi babethwasa ikhokwini isendikenje khawubambe nje le biscuits siyibona ibiscuits akini khawuyibambe ube ne-revelation so that naloko ke apha usifundisa ngaso angathethi esenyameni ulabasuku ngoba ithi bayibhile ngamaxesha onke esikumanise nimihla okanye isike soko ngoba singumzimba wami senzele ukuthula not to think about those things esisonga senzele ukuthi ukhumbulo wafela not uba ucinge zona because akuzofika change uzova i-revelations zalento i-gist yalento
Yato soikhale kawe. Amadoda. I wish abantu bangapractice. Wayibona makhulu iphilisi cancer. Ndabona begcina phansi. Wayibona iphilisi cancer. Ungathanda wabe wasatha. When I drink the blood, he feels me akwenzeka something. Ukhona stories. Did you know Kede Bakhe? Did you receive bad revived? Ngoba kasoke nama kuzongena inkulu. I'll take this one forward. Ora basu. Usikete. The prophetic move. We go the banks black logone. Unashare this is what I share. Unashare when my talents one. When
singela lapha emicrophone noma ngingasicela usipha isikhilelo chapter number 2. Now ngifuna xa uyifunda uyiphuma ingena kuwe iphumele ebantwini. Ayonovel le ayifani lezincwadi. Nike nafunda ngoRomeo and Juliet adithi. Nike nafunda ngoShakespeare le ngapha oqona. Lebe sithi bayizolo sithi ihlaba. The book of Hebrews lo. Funda ke Revelation yes. Chapter 12. Oh God. Maka sithethe sonke ithini? Nani bekubona laba mthobona umbono wantoni? Andoni bajaleka? Now cela nivumele ke egama kaMama ithethwa ngalokho still refers to the church of God. Imivile bajaleka? Dithethe lo inkosi ithethayo ngomzimba wayo umakoti ibandla. Khawuthi umbono webandla lenaba. I don't care noba inamba yakhe janeleyo ngoku. Kodwa ndithi umbono webandla lenaba. Asikhatha kubivela phi yakho waphi ibani waphi. Namhlanje sothetha ngantoni? Ngombono webandla. Nedragon nedala. Anteni dragon. You something pelabos. Kofunde siswam. Yes. Bonakala umqotho omkhulu. Alright. Umfazi ethiwe wamngelanga. Inyanga ingaphansi kwenyawo zakhe. Elibandla lethojani? Clothing. Ithemba thani ngayo? Clothing. Lethojani? Lombathi siyo. Lethojani elibandla? Ngelanga. Phansi kwalo kukhona konke. Inyanga. Phezu kwalo. Enhloko kuye isisithaba senkwenkwezi. Isisaba senkwenkwezi phezu kwenhloko yalo mama. This star stands for the tribe of Israel. 12 sons of Israel. Enhloko yalo mama kunantoni? Isithaba senkwenkwezi. But ngicela ngifuna ukufika mina kufika kuyo. Le ngithunywe namhlanje. I won't dwell much le Uthi emithi akhale. Ethethani lo mama? Etheni? Thethani ngalo class. Wethethani? Mina ngizumzekelo ke. Aqhawula zibhayi. Yaqhawula zibhayi kanti wamthengela futhi. Lo mama wethethani? Hala masana. Ndifuna sisiyifunde iBhayibheli iphume kuyo ingene ebantwini. Wethethani mama? Uthi emithi akhale. Lo mama umithi. Alibandla bonke abakuthulele bani. Ndisenga lo nto thulele lo nto. Alibandla lina abantu abakhulelweyo. Hala masana hala masiyeka. Komenda phakathi kwabo. Khona abantu abazosala namhlanje. Khona abantu abazosaliswa namhlanje. Alibandla. Libandla elikhulelweyo. Kuzofuneka nesi. Kuzofuneka abantu abamona. Kuzofuneka abagqina. Ngoba abantu abadala
azikho ababethekela badlule ngephekweni kanti ngexesha bedlula ngento bakhulelwe yilayipha phela emakhithabuni yemakhulu ungajonge umuntu insindiso njengeyakho ngoba lento oyikhulelweyo yiyo zonke into ezizokubeletha kawabuza Rebecca ekhulelwe intoni amawele ekhulelwe abathathekani amawele ithi iBhayibheli inkulu ifathi esiswini sakhe ngoba lo mama wangakhulela ngantoni ordinary ibandla lasemdantsane west okanye ibandla liyakwa-AOG lakwaBheki limithi umzimba kaKristu ukhulelwe ufuna abantu ntseki abazozala khawuthi kukhulelwe thetha noma ungutata ithi kukhulelwe namhlanje khulelwe umuntu namhlanje
Bona ke nto tena zone tsa dikribe ixesha lakho. Now futhi so kwatoba ngiyeke tu into endoza mnikela. Lazo kusawunyoma nisiteke enqaku. Uthi lo mama uthe unganikelisi. Wengisa ngo5. Yebo noma khula uyangisa ngo5. Loqoqoze endini ehlala kuyo nabazalwane. Uzathenga nikelisi. Njalo ngithanda. Khama ufunikelela into ngokosina nabantu. Kanti lo mama uthi njengoba esisele lo njengoba ngithandaza ngivala amehlo ngithandaza la ngithi basithandaza inkosi isikelele. Xa iveza uphethe ibhowu sebema ezogwaza bomnike hayi yonke umfariki wena usimala kuzomasa eAseta imfihlo belethu ngoba silambile now njengoba silambile ispirit of discernment ngoba singathi maningezi west. That's why 10 minutes ukuthandaza because didiliwe 3 weeks ismaye now flothandaza babize nayo dansana na uthixo aconfirm even if ukhona dragon. Okay, ayithatha ukuthi ayibambile kunakhona dragon now ebambi bakhe naku mangithenke right if ukhona dragon nathi mavaleke siyeza into esisongayo soshumayela izwi ehlaba enkulu ngoba negqwirha lasindisa. Ora boshataka mabali namabali asuze kafundi Kwabonakala omnye umqondiso emazulwini. bona umqondiso emazulwini didikale ngeke yaselani usale siqha kwathi manise open air ekabale la ntenge ndingabayeke bayeke ngobusuku bayele mini shumayile university onkamandla nekhulu sibike swe right onkamandla nekhulu sibike swe na kwesi strato ukhona bantu basemaphondo ukhona ikhadi ukhona ikhadi ake ngimpondo ngomadekelo yami ikhadi nyoka yentwalo bathi le nyoka le ivalele uba ungahathembe enteteni ngokushumayela abantu bavaletia uyayasithola ukuthunyelwa imessage ngepicture yale nyoka ngokushumayela apha kukhona abantu abahleli phandle abamamele imessage ndashumayela ngaweva amandla abantu kukhona i-atmosphere ethixayo andiboni bantu kodwa bekisound ngoba ndibeke yathina sekhaya shumayela engaboni bantu ndithenge ivoice ephumayo nemessage endishumayelayo bayinamandla ofile ebantwini andifuni bona ukhona obekeza ndizibekela just to deal with the city. Ukhona obekela ongazibekela babuza abantu ozibekela ulwe nostrongman wendawo after ulwe nostrongman wendawo abanye bazojayiva babeke obene kugcwala abantu ususo abantu abayiva obene indlela ngoba into zoyenza apha kuzolungisa indlela yasewest zona nostrongman wale ndawo ndimfaka kwi-challenge yoba ndinganani ndifaka kwi-challenge ngoba noba kubaleke apha kungehlutho message ayingaphu le nto ayibizwa la mntu wakude le yeke lapha kubo idonkiwe mani ndinento nkulu ashumayela onke power has been given unto me ndakeva bafile uthi lo mama ohleli phandle nabantwana bakhe baphakama bangena ebhedini babiwa buthongo ne babiwa buthongo bangena endlini ususu phandle kubaleka baphinde xa ephuma kulaa ndawo bebehleli nathi yiyo kuyajubalaza xolo ibona ipicture yayo eseyadideka njalo ngenze khona na seyadideka kodwa inobusoyi ngathi yinkukhu wathi uthixo kumebona ke ngokugqibile ubona njani into zokwenzeka uzobona abantu besiza enteteni bebuthelana noma kulo wayiqala uyenteteni
Nyuma ngenyawo kwebhasi ayetetele. Lo mama uzukulwana wale Shumayeli. Kwagcwala u-4 yagcwala itente. Yawa ngashiya kwisita zabo. Yawa itente dingekho. Bamisa ii-poles. Balike isibani bagcwala phandle. Ngoba kufe uStrongman. Kufe inyoka. Namhlanje ngizomxelela le nto. Wavela umono. Womama. Ekhulelweyo. EMphathane West. Awavela umono uthi kamama. Okhulelweyo uzoyifana kwiSummarize. Wavela kaNtoni. Nanso inamba enkulu. Wavela Ntoni. Thethani ngiyafana. Wavela Ntoni. Wavela inamba enkulu. Inentloko ezisiqethe neempondo Engijonge kwelakha. Engijonge pha. Engijonge eminikelweni. Engijonge eworshipini. Engijonge kubefundisi. Kodwa kunenhloko zenyoka. Kunenhloko zenyoka. Esikhathini somsele. Akangayofika eWest. Kodwa sesikho. Sisuke safika. Kulo mkhaba kaJehova. Sifike begathini. Sifike bevalini. Asinandaba zabantu thina. Sinevesi nezwi. Namba awunonamba. Nyoka awunonyoka. Uba ukhulelwe tata wami namhlanje. Uzobeletha. 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 Sizobeletha. Sizobeletha. Siyosala abantwana bethu. Siyosala abazukulwana bethu. Siyosala tata bethu. Siyosala abafana. Siyosala abafana. Namhlanje siyazala. Yes. Bonke abakhulelweyo. Namhlanje siyodudula. Siyodudula. Oyini mama phakathi. Kanti ngiphathele indawo. Mama uMokombo. Lungisa indawo. Irhayi leyo. Lungisa nje. Ngoba sokhanga amasana. Ngoba sokhanga amasana. Baba babelelisi. Abayuthuthu. Abathi biyela nomfana. Biyela nomfana. Biyela nomntwana. Siyobelela. Ijogile mama. Siyobathiswa. Inyoka zikhona. Sizoshumayela. Abantu bela abanye. Baningaziwe. Kodwa bathi kuba dispensation. Elinye ixesha. Ngenye generation. Hayi! 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 Ababelelisi. Abayiyehova. Ababelelisi. Imandla. Bandela abazalisi. Ngoba lishumayeza. Kodwa lisithi. Disave bakataba. Xa kukhona otata abazithandayo, sisave. Wavela umono wenamba. Ngenxa yendosa yakho. inentloko ezisiqethe Ngeke ukuzibheke. kwiintloko zayo izizithaba ezisiqethe. Inantoni botata bam? Ezintoni? Ibukela ingathi ngulo esihamba nayo. Nayo iyafeka. Inezithaba. Ewe qhubeka. Umsila wayo wawuhola isahlulo sesithathu seenkwenkwezi zezulu. Waziphosa emhlabeni. Umsila wayo ukhohla ngephosa emhlabeni. Yes. Yathi inamba leyo yema phambi komfazi owayeza Yime kuzala. phambi kwetoni webandla. Yema phambi kwebandla. Kukhona ibandla elikhulelweyo. Abangafuni ukukhulelwa ke amangxaki nabo. Kodwa khona ihlobo labantu olukhulelweyo apha. Inyoka ijogile kuba nzayile. Igadile inyoka engaka. Yaqathulelwa ukusathana. Akathanda usathana. Mephambi wakhe ngokuthethayo. Kathanda mfana udangerous. Kathanda mfana lo angenile efika phaa.
usosana usanthaya ukuze xa ethe wazala imdle imgqibe umntwana wakhe. ifuna ntoni kukho nto esendenza kakhulu abazali ebesaqala uprofeta nje lo mama namcitha namkhomfa nje iprofeta kulesine nathi ayafundiswa ngoku I want to close. But we don't have full data about the and that is what full to absolute. Urabakato, Poriana Casita, Urabakato Casita, Pericatomba, Uricatus. My Lord is calling you. Oh God. Is calling you, oh Lord. My altar is calling you. Take over, 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 take over. Jesus. God speak from the heavens and earth. God speak from the heavens and earth. My Lord is calling you.
Kintano Robokopa. wazala umntwana oyinkwenkwe. Azala God. Seed. Mangapheli bathi seed. Seed. A male child stands for the seed of the generation to come. Sala umntwana oyinkwenkwe ukuze iqhubeleke. Lo Segatunganga from Cape to Cairo. This is the revival for the church. Will you not revive us once again, oh God? Revival. Restoration. Umntwana wakhe lowo wathiwa qwi, wasiwa kuye uThixo. Balekela. Akukho ekwazana nalapha elostela qhina kuzaye. Ayifihla inkosi. Akukho khona nalapha. Elothi qhina somthengi. Lokena naye lapha kuya kundawo yokuthanda. Awuthi thutha nathi ungena. Urapasi. What a peace. Love. Angikhulele endaweni yami. Kukhona abantu abafike bathi qhwi. Kanti abasiwa kwindawo erayi. Ayeke bethi bakumentorisha bethi bakunani. Ngoba utshaba ubona kanti dangerous. Wathi ungeva ubani wento yakho khona ubani ka. Hayi. Owangumzathe moyini. So themba yena naphakathi. Kodwa khona umfundisi wami engithetha naye. Engithetha kuye. Ngoba khona into ekhabayo. Kodwa this one usuke emakhandini kokwabo. Usahlabela nonyana bakhe usuke welusa. Ngoba emaphambi wakho eleza ephakamisa isandla phezulu kodwa usuka kwindawo zakokwabo. Angakumentorisa uba qhomfile abaninzi. Imitshato yabo ayihlelanga izinzana. Tobela kokusemina yawo ekhaya. Kodwa lokumanga ethatha xa ashanisa okanye emethodisa abantu abazinzi iyakhamba. Iya. Wasiwa kuye uThixo nakuyo inhlone yakhe. Wathi umfazi wasabela enqaba. Uyibanga lizosuka kwinternet. Lo gqina ku-internet ibanga yadlula enhlaba. Funa because of that. Apho ikhona indawo ayilungiselwe nguThixo. Yinto ulila kangaka ku-internet sokuyo uprepariselwe nguThixo. Wena
wena kule phelo kuyo usenhlalo uyanise ubalekiswe kunamba. uMoses ubizwa uThixo. uMoses esemncane esengumntwanyana eyinkwenkwe wayefuna ukubulawa eseyinkwenkwana. Nyakumuntu wenza njani? Wafakwa ebhasikitini wahanjiswa kwi-Nile River, the most dangerous river in Africa. Ngamanye amazwi umuntu olobizo nobizo nguThixo osindisiwe uyakwazi ukugcinwa kwi-Nile River ezinenyoka. Tatuma balento yakho wena tatwethu uyazi uyakwazi ukulobizo uyakwazi ukufaka kundawo yohayele abakhohlakeleyo the biggest river. Ubuzwa wena uthemba sonke wena damanyana domela usemnandi river wena ufanele umlalo ungafanele kudala. Why you want to ile nto ekhuleleyo yinto ebithiyo le ikwenza uathethe kangaka. Whatever yakho ukuza lungiselelwe khona. Ewe Inina eliwaka elinamakhulu mabini anamane mathandathu. Kwaze kwabakho imfazwe emazulwini. angizuwa-analyze wonke la mavesi badalwane because befana nje yethu nayo landawo but funa siye apho sivele khona wahlatshiswa khona pha kwakhona imfazwe uMikhayeli. uMikhayeli nezithunywa zakhe besilwa nenamba. inyoka ike yalwa noThixo uyigigqigi lana ayidingi noba kulwe uThixo qo kulwa uMikhayeli ingelosi enje. uThixo uthuma ntoni? Izithunywa zakhe dilando Sathane nokelani pha Inamba nezithunywa zayo zisile. uyalile sithele ndizohamba mlanjeko ndihambe ndihambe ndihlala khona bekhona abantu abandilandelayo inamba bekhona uMikhayeli. Oya ukulandela bayibuzile njani keyboard uba uthenga uma ngosomthelo ukuba belapha lapho bebuza ngizomphela umbuzo oyani unabasathaparokondelelesa awalisomthakade befikile play this keyboard phuma into wakho ngena bathini ngoba okhoraba siyaba nengelosi siyalala. Yes, I am. What about the play of the accident? The pebbles. What about Shimayela? The pebbles. What about Shamayela? The pebbles. You do not know about the mic. And then my mic and these people and Sasna. Go to the fire. Go to the fire. Ilamadorobo Sata. Yes, sir. Ufuna sipulisi bakale tuofe. Ngoba bakale tumathiwe. Yimimora imathiwe. Njenge Daniel bakhala kwabathwa. KwesiMikhayeli. Waba khona ufazonkulu. Azabana bayisa. No, ufuna izimini ngiyayibani. Qalela pha. Kwabakho imfazwe emazulwini. Ewe. uMikhayeli nezithunywa zakhe besilwa nenamba. Usathaya. Inamba nezithunywa zayo zisilwa. Nazo zihamba. Azabana bayisa. Asabana we. Abayothuleka kabeni lemosi. Sithandaza kusebizwa uyatsho igama Hila masete
ayikho indawo yabo. yaphoswa phansi inamba enkulu. Yes. Inamba yakudala. Leyo kuthiwa ngumtyholi. Yes. uSathana ke lowo ulilahlekisayo elimiweyo liphela. Yaphoswa emhlabeni. Yes. Nezithunywa zayo zaphoswa kunye nayo. Ndaze ndeva izwi elikhulu. Izwi elikhulu lisenza njani? Emazulwini lisithi, Lisithi, "Ngoku, sondela bakini. ngoku." Phinda qalela. Ndaze ndeva izwi elikhulu. Yaphinde izwi lavala abafana beBhayibheli yakho. Emazulwini lisithi, Lisithi, "Ngoku, phinda longoku. ngoku, Phinda longoku. ngoku." Phinda lento. Kanti now. Asisikhuthi semdakane sithi now. Asithengi ngoku. Hayi ngomso. Yamela. Ngoku, ngoku. Ngoku, ngoku. Luthe usindiso. Usindiso. Namandla. Amandla. Nobubukhulu. Nobubukhulu. Nobalo lukaThixo. Amabala lukaThixo. Amabala lukabani? NolukaThixo. Usindiso. Amandla. Bayatha. Sesiyafana. Imfazwe ilwa kanje. Ilwa kanje mfazwe. Nafuna ukubhala ngemfazwe. Imfazwe uyapraise. Uyadumisa. Ngoba usuphekayo. Uthi gcwele. Kwabula ngayo. Uthi ndonelisekile. Ndityekile. Awunini. Wena Jehova. Usindiso. Amandla. Ubuhandiba. Ubukani. Negunya. Lelikabani. Lelikabani. Inamba okwinamba. Sizozana. Inyoka sizizalele. Sizozana. Siyafana namhlanje. Noma sijonge 7 grades. Sijonge kukona nekona. Kwajonge stage. Kwajonga ngemva. Sizozana sikhona zomhloko. Siyakhiqiza. E-West Level. Siyakhiqiza. Siyazana. Siyazana West. Ayivalelwa lento. Ayivalelwa lento. Lento ayithetha ngayo. Yekuthiwa amandla. Negunya. Emehlwenyayo. Kuyayazi ukuba inhloko yayo ithathi leyo nto ephethe. Yebhilakha Satha. Esimweni sayo kubhaliwe. Faithful and true. Ithanda lakhe lithiwe inyaniso. Lo esithetha ngaye ngulilo of the valley. Lo esithetha ngaye ngumabizwa waSamela. Lo esithetha ngaye yibhokotho kaMathayisi. Uyahaya. Uyahaya. Xa efika akutothi mayo. Usindiso. Amandla. Ubuhandiba. Kule. Nonako. Ukusigcina. Singenagqabaza. Kulowa. Owadala izulu. Wadala nomhlaba. Kuyizolo. Kuye namhlanje. Kuye naphakade. Akajulajuli. Akagubuzi. Lo othetha ngaye. Uthi uZakhariya ulidoda lomlilo. E-West. Asenze idoda lomlilo. Lo othetha ngaye. Ungumlilo. Odlayo. Lo othetha ngaye. Ngumabizwa. Asalele. Lo othetha ngaye. Yindodana yesizwe sakwaJuda. Lo ethetha ngaye. UJehova bayiphansi. Uyahlola. Zonke ialtar. Zonke iimoto. Zonke iimoto. Ziyawa. Zonke iimoto.
uqalisayo. Yisa. Uqalisa kuthi. Yisa. Choma bishaya dala. Yisa. Choma apostol. Choma pasara dala. Yisa. Alifuni lento. Asofa yafa. Ukhona bethu. Ithombe uyashiwa. Sayithola. Siyaba nayo. Elijah. Ubethi. Ejoda. Kwavuleka. Usuthola. Siyawuphila. Awuvala mehlo. Vala mehlo. Kulowo unako. Okwesithile. Angisamani sithela ndawo. Sivala mehlo njalo. Lo mama nje besekhala. Inyoka. Yabona abotata bamsime ngenyama. Yabona ukuba ngehlulakele emhlabeni. Imini sole masubini, yabona ukuba ke ehlulakele umama wami. After ukuba ehlulakele. Yahamba. Yaya ku-internet. Ayanyama. Ithi iBhayibhile ku-internet. Yafika thole. Yakhapha amanzi. Ubayibili ndini nawe besinosela ngoba ku-internet kuyancane. Kodwa sijonge i-source of power. Ivelaphi le nto? Avelaphi la manzi? Bakhona abaselileyo ku-internet sakho. Basela amanzi enyoka. Kodwa namhlanje i-restoration. Will you not revive us once again, God? This is the week for revival. I-revival can restore me. Restore me. Restore me. Oh, campus. Ifuna wena. Ifuna wena. Ifuna wena.